ikipe ya Argentine imaze kuba yakwegukana amahirwe akomeye cyane ari butume itwara igikombe cy'isi. Kuri iyi nshuro yayo nakwita yuko idasanzwe. Reka ubwire yuko aya mahirwe iyaheshejwe n'umukinnyi mukunda muri benshi, uyu mukinnyi mukunda muri benshi Lionel Messi. Reka ubwire yuko bare batsinze ibitego 3-2 kandi aya mahirwe ntago yabonwaga rwose. Byageze ku munota wa 70 nta mahirwe yo gutsinda bafite, ariko byarangiye batsinze ibitego 2 bari bamaze gutegwa ndetse baranarizaho igitego cya gatatu, dore yuko ubwo ngubwo bari bamaze kubatega nabo bari bamaze gutsinda ubwo ngubwo intsinzi bari bamaze kuyegukana. Aya ni amahirwe akomeye cyane. Reka nkubwire yuko iyi kipe ya Argentine imaze gutwara ibikombe 3 tutabariyemo iki ngiki cya 26 kuko kitarajya mu biganza, ariko kandi reka nkubwire yuko mu mwaka w'1978 yabashije kuba yakwegukana igikombe cy'isi. Ikindi mu mwaka w'1986 nabwo yegukanye igikombe cy'isi. Ahagana mu mwaka w'2022 aricyo gikombe cy'isi cyaherukaga. Reka nkubwire yuko iyi kipe yongeye gutwara igikombe cy'isi, amahirwe menshi kandi iyaheshejwe n'uyu mukinnyi Lionel Messi. Reka nkubwire yuko kandi iyi kipe yabaye iya kabiri nabwo inshuro 3 mu mwaka w'1930 yabaye iya kabiri. Reka nkubwire yuko kandi mu mwaka w'1990 nabwo yabaye iya kabiri. Reka nkubwire yuko mu mwaka w'2014 iyi kipe nabwo yabaye iya kabiri. Bishatse kuvuga yuko iyo iyi myanya igenda igirira amahirwe, uyu munsi wa none niyo imaze gutwara ibikombe byinshi by'isi muri FIFA World Cup. Reka nkubwire yuko kandi yitabiriye igikombe cy'isi inshuro ya 19 kugeza uyu munsi mu mwaka w'2026. Bashatse kuvuga yuko imaze kwitabira ibikombe by'isi inshuro zirenga 19 umunsi wa none. Reka nkubwire ngo kandi tugiye kuba twagaruka ku mahirwe menshi bafite. Ubundi byatangiye gute, byagenze bite? Mu ncamake niza amatwi yawe umwanya muto cyane, ubundi niza akanya kawe umwanya muto cyane, turebane aya mahirwe ya Argentine byagenze bite, byatangiye gute, byatewe n'iki. Reka nkwibutse yuko ahangaha uri ari kuri Rwaneza Times. Ndakubwira yuko ubaye uri mushyashya nukore subscribe ahangaha ushobora kugira amahirwe make yo kuzongera kutubona, ariko kandi ubaye uri mushya ugakora subscribe cyangwa uri umusangwa, reka nkubwire yuko amahirwe menshi ahari yo kongera kutubona kuri wowe wakoze subscribe ahangaha kuri Rwaneza Times. Ni karibu nanone. Byatangiye ari mu mwaka w'1930 ubwo ikipe ya Argentine yitabiraga igikombe cy'isi ku nshuro ya mbere, dore yuko ari nabo bwa mbere nyine FIFA World Cup yari ibayeho ku isi hose. Ariko kandi ikipe yabashije kuba yasezererwa n'ikipe ya Uruguay iyitsinze ibitego 4-2. Ubwo nyine ibivuye mu irushanwa, ariko kuri finali ibasha kuba gutsinira nyine uwo mwanya wa kabiri, ariko kandi ikaba itsinzwe n'ikipe ya Uruguay, igihugu cya Uruguay, dore yuko ari yegukanye igikombe cya mbere ku nshuro ya mbere FIFA World Cup yari ibayeho nyine. Noneho ahagana mu 1978 yabashije kuba yatsinda Netherland National Football Club, ibasha kandi kuba yakwegukana umukino wa nyuma, ibasha nyine kuba yagera kuri finale. Ahagana mu 1986 nibwo yabashije kuba yatsinda, iheshejwe amahirwe na Diego. Reka nkubwire yuko kandi yatsinze ikipe ya West Germany National Football Team. Ahagana rero mu 2022 nibwo nanone yabashije kuba yaheshwa amahirwe na Lionel Messi, ibasha gutsinda Ubufaransa, ibasha kubutsinda bitewe na penalty kuko byari byanganyije ibitego 3-3 birangira bateye penalty, ibasha kuba rero yayitsinda yegukana n'ubundi igikombe mu nshuro ya gatatu yayo aho ngaho hari mu 2022. Ariko kandi wakwibaza ngo iba iya kabiri nanone byari byagenze bite, byari byatewe n'iki? Hari mu 1930 iba iya kabiri, hari mu 1990 iba iya kabiri, hari mu 2014 nabwo iba iya kabiri. Byari byagenze gute? Reka nkubwire yuko kugeza ubu ngubu ni imwe mu ma ekipe afite imbaraga cyangwa se afite ibikombe byinshi ku isi, dore yuko ibarizwa ku mwanya wa 4 mu ma ekipe yabashije kuba yatwara ibikombe byinshi ku isi, kurikirana na Brazil yabashije kuba yatwara ibikombe inshuro 5, ariko kandi Brazil nayo ikabasha gukurikirana n'Abadage babashije kuba batwara ibikombe 4, ariko kandi Abadage nabo bagakurikirana na Italy yabashije kuba yatwara ibikombe 4 nyine. Ubwo bishatse kuvuga ko binganya. Uyu mwaka iramutse igize amahirwe, Argentina iramutse igize amahirwe yo kongera kuba yakwegukana igikombe cy'isi yikurikiranya nk'uko yabikoze umwaka ushize ku irushanwa rishize, reka nkubwire yuko yaba inganyije n'Abadage kandi nanone ikaba yanganya na Italy.
bikaba byanganya n'ubundi itanira nyine gufata umwanya wa mbere, ariko kandi ntago byaba biri kuwushyikaho. Reka nkubwire yuko rero amateka y'iki gikombe cy'isi cyane cyane Argentine ikunze kuganza kandi ikagaragaza amahirwe menshi cyane yo kuza mu za mbere, iteka baba bari mu za mbere. Ikindi nakubwire rero kuri Argentine, iyi ni ekipe yagize abakinnyi b'ibyamamare cyane ku isi kandi bazwi cyane. Reba abakinnyi b'ingenzi batatu nakubwira igeze kuba yagira bakaba ari ibyamamare, kandi kugeza n'uyu munsi ikaba igifite umukinnyi w'ikirangirire. Yabashije kuba yagira umukinnyi nka Diego Maradona, ibasha kuba yagira Gabriel, ibasha kuba yagira Lionel Messi dufite uyu munsi, ari nawe uyiha amahirwe menshi cyane cyangwa se uyifasha kuba yatsinda ibitego byinshi cyane, dore yuko Lionel Messi ari we wabashije kuba yatsinda ibitego byinshi nyine muri bano bakinnyi bose nari nkubwiye hejuru. Reka dusubikire ahangaha rero ikiganiro nari naguteguriye kuri ekipe, ariko nkubwire ngo igiye kuba yakwegukana n'ubundi igikombe kuri iyi nshuro yayo ya kane, irabicakiye igikombe. Reka nkubwire ngo muri uyu mwaka nanone ironge ikoze ibitangaza, yikurikiranye ndetse n'irushanwa rishize nyine rya FIFA World Cup ryari rishize mu mwaka w'2022, nta yindi ekipe ibashije kuba yayivangira. Reka nkubwire yuko ahangaha wari uri ari kuri Waneza Times. Ubaye uri mushyashya nagushishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu biganiro by'ubutaha, ariko kandi ubaye uri umusangwa ibiganiro byacu nakagaruka, urabizi ntabwo tujya tubatenguha. Unyite mbere mu bakabiri, mwite uwa mbere mu badukurikirana. Reka tubonane ubutaha, ciao ciao.